Okay. Nginibingelele bogatsheni sinamukele kubuhle besintu nemvumo. Sicela ubuza ubaba ngabuba. uNdlovu uMthembisi oyibhoso lengoma sokhulu. Kanti eceleni kwakhe insizwe siyaziyo bathi Sibumbu yahaqa. Impela Sibumbu yahaqa lo. Mfoka Ndlovu ombizwa amabhungu oqaqa. Yeah. Sizwile baba kuthiwa baba uthi uMthembisi. Sizwile bekubiza ngokhansela. Besifisa ukuthi usixoxele ngomdlalo wayizolo wengoma ukuthi kungani decide ukuthi umdlalo wephasika nuqale ngosuku lwangesabatha ngomgqibelo. Ngibonga ukuthola leli thuba. Ngoba kase ngike ngayichaza ukuthi mina ighoso beliphethe ingoma ebidlala izolo. Into ibithi yethu mhlambe ukuze umdlalo wethu usuqale ngosuku layizolo siyaqonda ukuthi iphasika lalingo lesihlanu kodwa bekuwukuthi ngoba sifuna abantu abaningi nomndeni ube khona siyazi abantu abaningi abanye bayakhonza kodwa sibanike usuku langolesihlanu abafuna ukuyokhonza ukuze siqale kahle into yethu sihlangene ngoba konke besikwenza ngokubambisana nomndeni nomphakathi namasosha engoma konke sikwenza sihlangene so-ke besingafuni ukuthi nabo sibahlukumeze kakhulu nalabo abasondayo ingakho siqale izolo ukuthi kube nezingoma esikubongayo ngoba sibone kuhamba kahle besifisa ukuthi mhlambe nangomunye unyaka kuqhubeke ngoba sikubona kuyinto enhle noma ke kungeyona into elula kuyinto enzima ngoba ayikho imali founding engathi sisuke supportwe ngayo uhulumeni ukuhlanganisa thina umphakathi nomakhelwane namasosha bese sihlanganisa lokho sicele nesicela kubona abasisupport njengabasisupport ngawo ngoba bakhona abantu abasisupport besiyela kubona siyocela. Baba Ndlovu sibonile umdlalo nobukhulu bawo ukuthi bewumkhulu kakhulu kepha sifisa ukwazi ukuthi amagoso agcine bemangaka aphumelelile. Amagoso agcine ephumelelile abe u6 kodwa ngokwethu sasihlele ukuthi amagoso besiwacelile azoba u13 futhi kaphazamisekile amanye agcine engafikanga wafika awu6. Umdlalo wephasika bekuqala ukuba nayo endaweni yasemkhambathini noma bekuqala la ekhaya kaNdlovu bekuqala la kwesethi sibalo kube nemidlalo yephasika besike siyenze imidlalo nje yokubiza amagoso kodwa kungaqondani nephasika beko yokuqala le date esihoste ukuthi ake siyenze ngephasika. Okay. Ake size kumdlalo ozoba namuhla ngesonto Sibumbu yahaqa. Iqiniso lithi ababhemu kade behosta umdlalo ngicela ukuthi esontweni elilodwa elidlule namuhla sebezohosta futhi indumezulu yomdlalo okuwumdlalo ongelulaki nenza kanjani babhemu ukuze sikwazi ukuthi nabanye mhlawumbe bangacosha bafunde ukuthi kwenziwa kanjani. Mfowethu ngiyabonga ukuthola lithuba ngisibumbu okhulumayo ukuze amabhungu oqaqa njengoba ngeke ngayithuba eqaleni futhi akukho kumlingo okwenzakayo ukuthi siyaqonda ukuthi into ewumdlalo kanje ifuna nibambisane nesipani qolo isipani sibambisanele kakhulu ukuze sikwazi ukuthi sithathe lo mdlalo odlule bangamasonto adlule siphinde sikwazi ukukhava lo isipani sizabalaze kakhulu nokuthi ke isipani sigcina umdlalo iphasa yombili isipani sethu siyahamba siyabaphumela abanye ababizi so ke bakuqondile nabo ukuthi ayi mangimemeza Sibumbu mememeza asimsupport siphinde futhi simsupport ngephasi ngoba nginethemba elikhulu ukuthi namhlanje uzominyana umuzi wonke emhlabeni. Singakufakazela ukuthi sizwile nathi ngandlebenye ukuthi hayi ababhemu bayatheleka singaqiniseka ukuthi bakhona phela sebesendleleni manje abasuke endaweni ezikude sebeke basixhuma kepha ukuthatha ukuba nomdlalo omkhulu kanjena amabhungu oqaqa uthini kuwena uthini kunina ababhemu ukuyibongela nje nangendlela enisupportwe ngayo ngoba iqiniso nakhona izolo bekugcwele kodwa namhlanje nilindele izinkumbi zabantu. Mfowethu engingakusho nje kunenjabulo nentokozo enkulu
kuthina amabhungu la kumele umbizo amabhungu ngoba emlandweni walamabhungu asoqaqeni mangilalela kuqala kubabizi mhlawumbe sebedlule emhlabeni mhlawumbe ngicathi bane so mina ngisizukulwane sesi-5 ukuqala ukuthi kube nephasika la lamabhungu eliqonde nje ngqo kuye kube ingoma kade umfowethu esho sibize le ngoma kodwa ukuthi sibe nephasika nje ngqo eliqondile elikhulu kangaka kokuqala emlandweni lokho kuyinjabulo kakhulu kuthina futhi kuwumlando esifisa ukuthi ugcineke uhlale ukhona. Kuya phambili kusuka manje njengoba siza ukuthi amabhungu asoqaqeni aqala ukhosta iphasika umdlalo omkhulu ngeke ngize ngiqamba manje umdlalo omkhulu ngoba imidlalo sesike sayihamba senike nayihamba sayibona ukuya phambili ikuphi ningafisa ukuthi njengababhemi asoqaqeni kwenzeke endaweni yasemkhambathini nakwezinye indawo nje ukuthuthukisa lo mdlalo wephasika wamabhungu? Sifisa nje njengoba kunenhlangano yamabhungu siyakhe kuthiwa ubumbano lamabhungu ahlanganise wonke amabhungu naloku umlando ngoba leli phasika lelokuqala ke kwakhe ubumbano lamabhungu elila kuSibungu. Sifisa ukuthi nje esokwenza la sonke ibhani ke sikhona emhlabeni siyibambe lento iqine ngoba ike yaba nako ukuxegaxega indaba yephasika nokuhamba kwamasobozela emhlabeni afuna ukushona phansi kodwa manje siyalibuyisa iphasika ukuthi liphile libe khona lini njengoba lisuka nje la lizongqenqa lihambe futhi le-othwele kanjalo futhi sobe futhi iphasika lisizoba khona emabhungu izobe indumezo nje. Siyabonga kakhulu babhemu ukusamukela siwubuhle besintu nakwezinye indawo nje abeke basamukela sibonga kakhulu nje bogatsheni sinifisela impumelelo kumdlalo enizobe nohostile nikwazi ukuthi nangelinye ilanga niphinde nikwazi ukuhosta futhi imidlalo.